Tuğanlar, assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalning kattalıçıları, mal çarba görermandары, salamatсыздарбы. Bugün 30 avgust 2025 yıl. Çiğ bulusu Sokuluk mal bazarına geldik. Sağın uylarda görgözüp bereli dostlar. Kançadan eken? Kandayız? Sizdiki mi? 150 ming so'm so'rab atat bayken. Muz olsun menen mi? Yok, muzosu yok. Ha, muz olsun yok. Bu kança litr beret? Sağ. 18 litrege çeyim. 18 litrege çeyim beret eken. Kançаны tuğan? 3'tü tuğuptur. 4-tü nemi tuğut de? Mına ki? Arkası birinci tut. Arka mı? Ha, mına dostlar. Gelinderi. Yenilerin görünüzde tazda deyip. Bu birinci tuğut. Bunun bağısı kança? Bunu 145'ke verelim. 145'ke beret bayken. 14 litr. 14 litr sütü var. 4 tövenen teng çıkağı? Çıkart, taz. 4 tövenen teng tazda soskalardan çıkat eken. Bir sutkada 14 litr beret he? Kança baş var sizdeki bugün? Hazır 4 de var. 4 anda bunu da tartalı. Ana numarini alıp vereyim. Bu kanca bağısı? 150 ming so'm. Buna celinler. 16 litr. 16 litr süt beret. Artın görüңүздөр. Kançаны tuğdu? 2 litre Üçüncü nemi tuğdu, ekini tuğan eken. Andan keyin bu? Bu Ayşir mi? Ayşirski paroda. Mına dostlar. Karаңыздар. Mına. Hazır 12 litre. 12 litr sütü var. 5 aydan aşık boz. 4 tövenen teng çıkat. Dağlı Mehmet 12 13 litre. 12-13 litr sütü var. Bağısıçı Ayşir'deki. 160. 160 ming so'm. Emin nomerde altırınız. 0708 46. 46 24. 24 51. Dastavka bolağı. Başka oblasttan çalıp alam degenlerge. Bolat eken. Mına dastavkalar bolat eken. 4 başlı tartıp görgöçtük baykeden. Makul bayke. Emi görölü mınday. O жерде бар екен. Қанша екен байке? Ya. 130. Қаншаны туған? Мына. Екіншіні туған екен. 130 дейді. Сәуіз екен желіндер. Қанша литр sütü var? 8-10 litr sütü var. 130 ming. Номер қалтырабыз ба? Онлайн. Же базардан сатасың? Базардан сатасың. Мына. Бұл жерде Muzolu uy var ekan bu. Muzolu uy qancha? Assalomu alaykum. 155. 155. Mana ki qara uy. Qancha litr sütü var? 10 litr sütü var. Urg'achi muz olsun. Urg'achi kene. Mana ki. Qandaysiz? Besh oltanasiz. Sizga balagan bir uchrabdi. Ova. Mana tuğandar. Nomer qaltirasizmi? Yok ha? 503. Ha aytan. 503. 400. 096. 096. Biriyle baş mı? Biri öyle seniki? Biri öyle eken. Anam onday da uyu var eken. Ecen görset orada. Ayıldan çalıptır. Ondan neveste bir kuştu. Video uzun benen görsetip şunu gör alaylı da atat. Kança sürüp atasın? Fağanan Bağısı? 175 lira adam var. 175? 175 sürüp attır. 17 sütü var. 17 litre sütü var. Kançanı tuğan? Ekin tuğan. Ekini tuğan oy. 3 ay bu. 3 ay boğuz, üçüncüsüne eken. Görsetip atat. Oldu. Mana ki. Onu görək. Kança eken bağısı bayke? Assalamu alaykum. 120. Bir baş mı? 120. Çukur boz. Ha. İkinci tut. He. 8-9 litre sütü var. 7-8-9 litre sütü var. Sütkasın he? Mana arzanıрақ uylardan izlegen bir tuğandağa görse bolat. Dastavka alıp veresin. Dastavkası bolat. Bolat. Nomerdi qaltırıp koyalanda. 707 0707 21 21 84 44. 84 44 boldu. Çalsаңыздар bolat mana. 4 öten işteydi he? İşteydi eken 4 öten. Nomerlerini qaltırabız biz. Surağı degen adamlar köp nomer. Olar mı? Kançadan boladı uşul? Görünüşçü. Hı. Bağısı 135 bin. 135 ming ikinci tuğut. Azır kısır mı? Ha, boğaz eken de. Oktyabrda tuğut eken. Kana? Jelin salıp koyup dur he? İkinci tuğut. Bunda. Bağısı 135 bin. 135 ming. Kemi var. Mal kılam degen aytıp koy. 709 0709 94 94 91 91. 91 bir baş mı? Cem olarsa. Ha boldu. Bu başkanlık eken. Çalıverinizden na uşul. Boğaz oktyabrlarda tuyut deydi.
Mına qırtaң uylardan tart degенlerге мынакей. Qancha bayga qandaysiz? Ha bu 115. 115. Qancha litr sütü var ekan? 13-14 litr sütü var ekan, he? 115. Mana 115 deydi. Bulchu. Chaqan. 82. 82 deydi mana. 9-8 litr sütü var. Bulchu. Burada oşanda 98 82. 82 ming, he? Mana 82 ming satılışı. Nomer qoldirib qo'yamiz. Ha 551 0551 811 811 897 bo'ldi. Chalingizlar. Soquluq mal bozoridan berib atasizlar. Chekeden ko'rsatib beratam. Qanday uy chiqsa, shuni ko'rsatib beratam. Tuğandar, cho'ng uy bo'lsa, cho'ng uy, kichkina uy bo'lsa, kichkina uy. Uy qancha ekan uy? Bas. 150. Sağımı? Ha, boz ekan. Aleyküm assalam. Boz ekan. İşler ko'p ekan meyli. Uyalgani kelding be? He. Bozor ko'rgani kelding be? Ay, malades. Mana. Ketdigan berasiz do'stlar. Mana baykan bu yerda tekshirib o'tadi. Bo'stig'ini salib ko'rsatib o'tadi, tekshirib o'tadi. Ko'rsatib qo'ying sizlarga. Soquluqda shunday uzilar bor. Bo'z bu? Mana 6 oydan o'tgan bo'z ekan. Tekshirib, hoppa. 6 oy bo'lsa da urinmaydi deydi. Tekshirdim mana baykangiz. Ko'rdingizmi? Bozorda tekshirib olsa da bo'ladi. Tuğandar mana aka uydun kartinkasi ushul yerda ekan. O'ta o navesning astında sonun uy turadi. Muzolu, he? Muzosu erkek mi? Erkek. Mana erkek 2 oylik muzosudagi mıqtı ekan ko'rinib turadi. Toza shvits be. Mana uy. $100 muyuz ekan, he? Shundaylar $100 muyuz deb qo'yatgan. Mana qancha litr beradi ekan? 20 plus. 20 plus. Qanchanchi torpog'i? Muzosu. 4-cü muzosu. 4-muzosu. Ba'sichi? Bası 260 bin dolar. 260 ming deb so'rayapsiz, he? Dastavka tushib berasing. Dastavkasi da bo'ladi. Bardiq jaqa. Bardiq jaqa var. Jelinler taza 4-4. Taza 4-4, yumshoq. Mana gelishgan uy ekan, chinında. Quyruqtu, mana muyusterini ko'ringizlar. Mana Boyu 1.42, 1.43. boyu, 1.42, 1.43 chiqadi ekan boyu. Nomeringni qoldirib qo'y. 0222 888 320. Çalsаңыздар болады. Бағасын ұқтыңыздар. Erkek muzosu menen parod ekeni. Jelindeni sağıp koy, yumşak mı? 1, 2, 1 nememen çat. Oldu bu. Tüp çıqat ekeni. Bunday qiyşalаңдабайт eкен dostlar. Жақсы. Çalsаңыздар болады. Maqul? Ha, manaki. Yaxta da var ekan o жақсылар. Kimniki ekan bu? Tekşerib atadi. Bularga жақсы ekan. Uy, qancha uy? Alım 230'dan. Alınıptır 230'dan. 230'dan alınıptır dostlar. Alındı. Deyik bak. Assalamu alaikum. Kaç eken uy? Uy kaç eken? Bağısı? 190? 190. Boz oqsaydı etkebi. Boz. 190 ming deyik. Mana bazardın görünüşün görüngüzlerçi. Onday da uy var eken. Uy qancha ekan? Uy qancha uy? 140. 140 ekan mana. Sağım mı? 13. 13 litre sütü var. Bul qancha bas? Bul dile 140. Nomer qoldiramiz mı online? 0709 50 57 75. 50 55 50 57 75. 57 75 ekan mana. Ko'ringizlar. Biroq nomer aytdi, soda bo'lib o'tadi. Mana sütlar chiqib o'tadi. Qaysini soda olib o'tadi? Bulbu. Qanchaga? Aytchi ko'rarmanlar. Aytpaysizmi? Ayt. 4. Qanday? 104? 104 ga soda olib. Aytib qo'yaveraman. Yaxshi, sodalarni bersin. Bozorda shunda. Tuğandar. Birov aytadi, birov aytmaydi. Birov tort deydi, birov tortma deydi. Yine 130 ming qanchani tuğdu? 400 içinde. 400 içinde. 2 aylık boğaz 400 içinde qancha litr beradi? 11. 11 litr süt beradi bir sutkada, ya. 4 o'rindan chiqadi. Рабочий mi? Manaki.
Номерин калтырып койбойсуңбу? Алам дегендер болсо. Мына. Айтасыңбы? Айтсаң болот, айтпасаң болот. Болду. Айтылбайт экен. Анда маяктардын ичин көрөлүчү. Кайсыны? Мынабы? Бул боз. 5 ay bozdu da kaldı. Bozu da anık 5 ay. Kaçıncısına? Üçüncüsüne. Kaça litre sütü var? Hazır 10. Hazır 10 litre. Bağısıcı? Bazı 140. 140 bin som. Mana. Deni solukları жақсы кен. Gepşep turat. Nomer kaltırası? Aytınız. 0504 30 34 35 35 деген номерге çalsаңыздар болот экен. Макул. Ушул жерде дагы бир кунажынбы, экини тууганбы турат. Жакшы уй экен негизи. Мындай көрүнүп турат да, музоосу менен. Музоосу да жакшы экен, ургачы, узун. Бирок эси көрүнбөй атат. Же алганын билбейм, же сатылып атканын билбейм. Сиздерге номерин алып берейин дегенде. Мынакей келишкен экен бирок, туугандар. Ой пикир комментарий калтырыңыздар. Эртең аякты тарталы, ошондо жазып кетиңиздер. О, кимдики экен? Эми ушу менен видеону жыйынтыктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Ар бир видео ушундай уйлардан болсун. Тарттым аякты. Колдон келишинче көргөзүп бердик туугандар. Эми жылкылардан тартып көргөзүп берейин. Тайлар кирди экен, көрөлүчү. Ушул жерде дагы кайсыдан? Ушул жерде дагы уйлар бар экен. Уйлардын зорусу байкемде экен. Швицпи? Бооспу бул? Боз. 7,5-8 айга чейин. 7,5-8 айга чейин боз канчанчысына? Короче, 25-30га чейин сүт берген. 25-тен 30 литрге чейин берген уй экен. Канчанчысына боз? Азыр үчүнчүсү. Үчүнчүсү чоң экен. Баасы канча болуп атат? Өтө чоң уй экен. Ар жак көрүнбөй атат. Чоң. Баасы 280 сурап. 280 сурап атат. Сүйлөшүү жолдору бар. Кайсы дагы? Могу? Норвежский порода. Норвежский порода экен, мына. Бул дагы боозбу? Эң сүттүү каймактуу. Ушул, Норвежский порода. Сүттүү каймактуу дейт. Мына 7-8 ай бооз? 7-8 ай бооз экен. Баасычы? Böyle күчтүү запастары. Запастары кенен экени. Норвежский порода. Мына кепшеп турат. Канчанчысына бооз? Үчүнчүсүнө бооз экен. Баасычы? Баасы 300 300 миң. миң? Мына 300 миң. Сүйлөшүү жолдору бар. Андан кийин кайсы? Үйдө бар уйлары. Үйдө бар. Чала бериңиздер, номерди айтыңыз. 20 чакты бар. 20 чакты уйлар бар экен. Боозтор. Боозтор, Боозтор. Мына баары туйын деген бооз. 20 баш бар экен. Номерди калтырыңыз. 0708 0708 08 08 37 67. Мына уйлардын баары ушул жерде экен. Болду, чала бересиздер. Доставка кылып бересиз, Доставкалар болот. Доставкалар болот. Видео вызов менен сүйлөшүп, көргөзүп, мына 20 башты алса болот. Макул байке. Содаңызды берсин. Кимде ким ала турган болсо, чалыңыздар. Уйлары ушул жерде экен.